Hi guys, unanifurupira Rita the blogger ubva nenge arita M multimedia. So guys, ino ni video yorambedziwa ngava mudau LM Atenicity ba mudau LM Atenicity badilanga zvinhu zvote zvomulayo arali ni chikotoda maintenance wavana rafu chikona chimwe chamulayo vanacho tinikododivosa mufumakadzi wano ndidoposta nomboro dzavo ndadonda posta na pamphlet dzavo ka comment section ti nevakwami vadonitusa guys ti so namusoro jana ngikoti koti namusaingorenga jana aingotorenga ngotoraro jana ngava past 10 richijana palani bajana mumbulelwa murena babusa mumbulelwa zvino bagai vaimberi vauote mumbulelwa simbe zori pakadita dzikopi ubva kwajena vohlungwani vajena vabusofi bagai baba vakwamboro volindira vone gota afi vakuda vanderani ndizvi vachifonera vonegota vava vakusvika vachisvika vonegota vajena vava vakotomuhamba uri mini vodisa limwalo ele limwalo murena vavo unodhilipiwa nga macheloni la uri vadhivhise kawo inoni mulandu hava uchikusimbisa uri reason ya uri murena vadhivhise kawo mulandu ndiya uri avongotenderiwa jurisdiction avongotenderiwa uri vade vajaji avana manda auda ufa khathulo kha hunoni mulandu savunga vavo unodhivhisa vonegota vadhisumbisa uri mini habe vone vonosikoḓivhisa nga dza mangove ende vone vachidhivhisa nga dza mangove zvivotonga zvino hezila mbilelo dzemumbulela vanadzo za uri vone vaḓova biased mathomoni avachenadzo votonga ronoto uri khandla ronotova ro vuyelelana ro farelana kana thamusi kha uri mumbulelo vachi vambulela uri vone vaḓova biased hu uri asi zwone mumbulelo u kha ḓivha khana ya lala uri vone vaḓova biased avanga mufhi judgment yone o vha bvisa nga May na zwino u kha ḓi ri a vha ṱoḓi kha mulandu wawe mara vho ḓiwana nḓila yo ḓivhuisa ava khou sumbisa uri na zwizwiḽa zwo amba zwo ri vhone ndi uri vhone vha tshi khou ri vhone vha kha civil that's why vho uri muṅwe muthu a jaje ri khou zwi dzhena ezwo vhone a ri tsha vha ṱoḓa kha kesi yashu a vha tsha ṱoḓea ndi hafha na state vha tshi fhindula vha sumbisa uri defense vha khou ḓa na dzi delay tactics ndi uri vha khou ṱoḓa uri heinoni case i songo gwevha a huna na ṅwe mbuno ine vha vha nayo ende heinoni khumbelo ine vha khou i ita vho i ita nga mandi from the bar tshiri from the bar khamburi vho i ita ubva hanefhaḽa khothe vha tshi khou toma nga mulomo then namusi vha khou ita nga bambiri mara ndi tshithu tshithihi vho amba zwithu zwithihi zwe vha zwi amba nga mandi zwa ḓa zwa dismissiwa na namusi vha khou dovholosa zwithu zwithihi zwe vha zwi amba havhanoni vha defense vha vha khou sumbisa uri hai ri khou tou tamiseliwa tshifhinga zwavhuḓi vhuḓi ra khou tea u thoma ri khou mitigator na u aggravator ha namba havha ndi uri mini wa gwevhiwa ngo to ralo murena vhone vhane vha tshi fhindula na vhone vha ḓisumbisa uri mini hezwi zwithu nani ndo no ḓi zwi amba kale nga mandi ndo vha ndo no ḓi ṋea nthu ya nga uri ndi khou dismiss heyo application namusi i khou tou dovhololiwa inoni application hayi ndi hafhaḽani murena vha tshi fhavho defense uri kha vha ye vha fhindule zwo ambiwaho nga state defense vha ri vha khumbela tshifhinganyana vhathomi vha bvele nnḓa na mumbulelwa vha ye vhathomi vha ite khokasi nyana vha ya vha bvela nnḓa vha amba nyana vha dovha vha vhuya vha tshi vhuya vha ḓisumbisa uri vhone vho ima hanefhaḽa uri mini vha khou ṱoḓa uri murena vha ḓivhise murena na vhone vha ḓisa khaṱulo yavho vha ri khaṱulo yavho i kha ḓivha yeneiḽa ya uri mini mulandu hoyu u khou tea u finaliziwa u khou tea u fhela ha kona u iwa phanḓa kha 2 3 4 and 5 vhone a huna zwo khakhea zwine vha khou ita vha sumbisa uri ḽi pfile ḽa mbalelo ḽi amba keli vha sumbisa uri hezwiḽa zwine ha pfhi vhone a vha na maanḓa jurisdiction ya u nga vha hone kha hoyu mulandu wa count 1 and 2 a si zwone ngauri count 1 and 2 muhumbulelwa o tou ḓaḓa amba ri mini ene u khou ḓivhona mulandu ende a tshi ḓivhona mulandu nga u tou ralo na khothe nayo ya muvhona mulandu vha ri uya zwavhuḓivhuḓi nga maitele ho vho tea o ri u ḓivhona mulandu a namba a gwevhiwa hanefhaḽa a isa phanḓa 2 3 4 and 5 ono gwevhiwa ndi ngazwo vhone zwe vha vhuisiwa murahu nga judge president uri mini kha vha vhuye vha ḓe vha fhese mushumo wavho vha nga si a huna muṅwe muthu ane a nga ḓa jaja zwithu zwine zwo fhelaho ngori count 1 na 2 dza dzo fhela ono tenda mulandu ene muno o ḓi tendela vha dovha vha sumbisa uri vhone a vha nga ḓi hafhanoni vha ḓa vha amba judgment vha ri nga nḓila ine zwa khou ambiwa ngaho thi zwi fanela zwi tshi nga ri vhone vha nga ḓa vha ḓa vha ri 100 vha vha khou fha tsumbo vha ri u tou fana na state vho mulangaphuma na musi atari vha ḓa vha ri muthu kha gwevhiwe miṅwaha ya 100 arali case law isa khou ri kha gwevhiwe 100 yedze vhone vha ḓo mu gwevha zwezwiḽa zwine zwa tea u gwevhiwa zwi amba uri ndi vhuḓifhinduleli ha defense uri defense vha ḓe vha ambe mbuno dzavho dza uri mini ri khou ri heiḽa tshigwevho tsho vheiwaho uri a gwevhiwe tshone kha tshi tsele fhasi zwi amba uri vha khou tea u mitigator vha amba uri hu na dzi mbuno khedzi 1 2 3 dza uri mini tshigwevho tshi ile fhasi hu si uri vhone vha ḓibvise vha ri vhone zwi a fana na musi vha ḓibvisa vha tshi gwevha a vha gwevhi nga zwithu zwine zwa tou bva ṱhohoni vha ḓo sedza bugoni u bva nga u ralo
murena vhapa vha khou sumbedzisa uri vho pa judgment yavho zwo fhela uri mini vha khou dismiss application yo itiwa namusi vhavha vha khou sumbedzisa uri mini zwi amba uri zwino ri a thoma hana mitigation u tshi thoma mitigation hu tea u takuwa defense vha ambelele muhumbulelo uri vha khou ri a songo fhiwa tshigwevho tshilapfu nga nṱhani ha uri mini hayi ndi fhaḽa defense vha humbela uri vhone vha khou humbela uri vha thome vha fhiwe tshifhinga vha ye vha ite dzibammbiri dzavho vha thepe dzibammbiri dzavho vha fhedze vha ite print out vha khou ngo ita leave to appeal zwi amba zwa uri mini ri ḓo zwi vhona ri tshi vhuya nga ngomu uri mini leave to appeal yavho i khou to itisa hani zwi amba uri u khou yo aphila nṱhangei na to the higher court kana ri ḓo fhedzisela u itiwa mitigation namusi na ri ḓo zwi vhona ri tshi vhuya hezwo nga 2 guys bye.